Marko Miljković i Luna Đogani raskinuli su vezu punu turbulencija, svađa i nesporazuma. Ipak, čini se da su zadrugari mnogo doprineli raspadu njihove veze, a među njima je i Miljana Kulić. Ona je na poslednjem sastanku izjavila da bi volela da Marko smuva Maju Marinković, a u više navrata je izjavljivala da Marko ne voli Lunu i da je sa njom samo iskoristi. Podsećamo i da je Miljana ranije u realitiju izjavila da je volela Marka i bila u njega zaljubljena. Da li je ona iz ljubomore namerno bacila sumnju na Lunu Đogani kada su u pitanju Markova osjećanja? Ostaje da vidimo. Ona je sinoć u toku žurke iznenadila sve kada je otpevala pesmu od Maje Marijane Drug. Nije znao on za tu tajnu srca mog, nije mogo ni da sanja moje nežne osjećanja. Dok sam noću plakala, vrtelo se sve u krug, ništa nije znao on, bio mi je dobar drug. Pevala je Kulićeva, a Marko to nije znao, otišao je ranije na spavanje. Sve ovo je slušao njen verenik Zola, koji je ranije sugerisao da ne govori o Marku i da se ne svađa sa njim, jer će svi posumnjati da ga još voli.